Allah oleh karena Tuhan kita. Saya berjumpa oleh si rasa mati, dunia honok kuma tuh tupal hangu dua ni, parang ihon mahatan ide batan nabi nuruh ni, aido hangu duamu, amin. Hatadi si paingot di si tiarma eli jelita borusaradi. Tubuh 20 Mei 2005, tapi di November 2005. Sadat Tesalonik 5 ayat 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya berjumpa pada rasa mati dunia honok kuma tuh supal hanurani, parang ihon mahatan ide batan nabi nurani, aido hanuranu, amin. Jalo hong pasu sian di batamak tayo sian anak Tuhan Yesus Kristus doh sian tol si parbadia, saya di parbisu imam. Bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya berjumpa pada si rasa mati, dunia honok kuma tuh tupal hanurani, parang ihon mahatan ide batan nabi nurani, aido hanuranu, amin. Dan ia akan berpindah. Saya berjumpa pada si rasa mati. Dunia honok kuma tuh tupal hanurani, parang ihon mahatan ide batan nabi nurani, aido hanuranu, amin. Jalo hong pasu sian di batamak tayo sian anak Tuhan Yesus Kristus doh sian tol di parbadia. Saya di parbisu mahamu maralahon na sanasya, ubud di parkukui patukahon ka narigan. Amin. Allah oleh karena Tuhan kita. Saya berjumpa oleh si rasa mati, dunia honok kuma tuh tupal hangu dua ni, parang ihon mahatan ide batan nabi nuruh ni, aido hanuranu, amin. Hatadi si paingot di si tiarma eli jelita borusaradi. Tubuh 20 Mei 2005, tapi di November 2005. Sadat Tesalonik 5 ayat 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya berjumpa pada si rasa mati dunia honok kuma tuh supal hanurani, parang ihon mahatan ide batan nabi nurani, aido hanuranu, amin. Jalo hong pasu sian di batamak tayo sian anak Tuhan Yesus Kristus doh sian tol si parbadia, saya di parbisu imam. Padamu Tuhan aku berlindung,